O nie, kiełba! Kako se reče? Spomni se, spomni se! Kaj se spomni, majstor? People come on, hands in the air, and wiggle around like I just don't care. Party people come on, hands in the air, and wiggle around like I just don't care. Della sinergia, cosa ti treba, poi che retta. Siamo nei bravi, facci sapali, siamo le mali. Come una caputa di pie, a questo mio e non cadi mi insieme. Ora siamo in questa donna, cosa tu sia, devo che insomma. Ti moje zlato, ti moje zlato, ti moje zlato, ti moje zlato. Čakaj malo, a ste vi videli to? Gremo nazaj. To je bil The Flash. Če vam po resnici povem, mi zmanjkuje počasi materijala za to prvo sezono in ga čuvam za zadnji del NV, ki bo naslednjo nedeljo. Zato bom zdaj verjetno še enkrat zavrtel ta izjemni prizor reševanja zvočnika, ampak tokrat v počasnem posnetku in verjetno s komentarjem. Ok, zdaj še malo brez veze govorim, da zafilam čas, še to rečem, zdaj s tem stavkom sem že zafilal in tudi s tem zdaj. In mislim, da bo počasi dovolj. Ne, še malo rabim, še nekaj sekund. In evo ga, zdaj pa je sigurno še malo potrebno počakati. In mislim, da sem se zdaj odločil, da boste počakali še nekaj sekund. In evo ga, zdaj pa definitivno boste počakali še. Evo nas, odlična tehnika metanja z desno roko, poglejte si to, kako lepo meče. Očitno veliko treninga v mlajših letih. No, tukaj je pa trenutek, ko Miha opazi, da bo zvočnik padel dol in poglejte to, izjemno reakcijo. In na pol poti ga celo ujame. To je tako imenovana tehnika, pizda ni moj zvočnik, moram ga rešiti. In potem seveda še pogled v kamero in veselje ob izjemnem dosežku. Skoraj sranje, bi se lahko reklo. Dosta. O, ne to, ne to. Glavo bolja od vina, ali gde aspirina, sinoć bila sam sa tobom pijana, na podu posteljina, u sobi punoj dima, slika poznata, to je prevara.
Kristalo? Haha, vedel sem. Ne boš to naredil. Ne boš objavil posnetek, kako greš srd. Kje imaš meja, človek? Musko si pa dobro znal. Ne, malo, človek je res. Jaz ne moram verjeti. Dej zapri vrata vsaj. Sliš se vse, veš? Jaz ne vem, kako se vi počutite zdaj. Vi pravkar gledate človeka, ki je šel srd. Mislim, ne gledate ga kako serijo, to poteka zdaj. Malo se zamislite, no. A res nimate nič drugega za početi. Jaz vem, vi zdaj ne veste, da bi prevrteli nazaj ali naprej. Ne veste, kaj bo. Vse jaz bi isto počakal. Alo, kjer je šel sred? Mika ali Haring? Pardon, Cevka je Mika. Upizna. Ta tvoj šporhek, ampak ni noga z bolicama. Ok, ta roka pomaga. Enač, jaz bom njih zabaval, dokler ti ne prideš. Ujebo, kaj si pa jedu? Pa to same neke beljakovine voham. Majste zdaj malo zelenjave še. So neki dolg traja, a? Je trd? Ne, kako je. No, imaš pa lepo urejeno stanovanje, to moram priznati. Vidik neki slik. Miha, Haring, kaj je že znak? Neki podobno hashtag, on si ukradil pizda. Kaj ti ne ignoriraš? Imam občutek, da se sam s sabo pogovarjam, da ljudje mislijo, da sem še nov. Ne moreš mi to delati. Ampak muzikica dobra. Prav za srd. O, evo ga. Ne ponavljati za mano, kakšen free-shit imaš ti še tega? Uška, ja. Uška. Zdaj pusti na mir že. Ajde zdaj, na nekem način. Nekaj me ignorirati, majster, no? Šta bi ti bez Bosne, majster? Ajde, čao. Da sam dobra, da sam fin, da sam tati sin, da imam vole i da imam brz automobil. Ne treba mi posao, ne treba mi cilj, baš dugo, ja nemam ko tebe za ti. Svaki dan sanjam autoban, put do gdje samo malka down. Brate,
Smotaj, 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 smotaj. Kakav speed, kakav X, bolje ganja, onda seks. Bolje stvaram novi zvuk, lakše stvaram novi tekst. Relax, smotaj! Drugu prva bukla je ko keks. Yes, jedan nije dosta, motaj next. Yes, easy prolazim kroz čitav stres. Ne uklapam se ja u sav taj mes. Blam, blam, svaki dan sanjam autoban. Blam, blam, kud god krenem samo makadam. Kako da jaz to izpeljem? Glavobolja ovina, a nigde aspirina. Sinoć bila sam sa tobom pijana. Na podu Ubija me. Crk plin kurčev. Kako da se naslonam, a da to ne... Sem zažgal, pizda. u sobi puno dima, slika poznata. Mogu plenku biti.